Hangati kwanganize erisente bitano no mutuwaro guhike bitano kintu cyoro kari muterengaro. Minister w'ihanga w'ebyengenda Honorable Fred Byamukama hano wayebembiro mukoro gwo kutaya isumu ebembezi w'ihanga. Minister Byamukama nagerangu President Yoweri Kaguta Museveni neja kutongoza hentebe kanseji eyafo Kamodo aho murundo gwa kabiri. Okurgira ahari Minister Fred nashobora ngo fezi yo kubanza ekaberiye yakakumiro Kagadi Kibare hamwe na Kikube kandi fezeji eya kabiri ne ya Hoima Masindi Burisa hamwe na Kiryandongo. Abuja kuba naija kwezi 20 kulauncinga second phase ya Kamodo Bunyoro sub-region. First phase ikaba ya Kagadi, Kakumiro, Kibale and Kikube. Second phase ya Hoima City, Masindi, Kiryandongo amuna Burisa. Minister Fred nagirangu okwiha President Museveni atongoza hwentebe kanseji yafo Kamodo ahabu murundo gwo kubanza mu Bunyoro eyanerebje mabingi. Aya tunaba farmers abakwaninga 200 million net profit per year, tunabakwaninga 300 million net profit per year. Na nyondi hala example ko aninga milioni rukaga nengaga net profit omwaka. So ekyo kitongera amani nibongera kufuna sente kandi ndikishobozesa kutuyo mu bwavu abakubo bwavu nibo burugiro utama ko maka tugura akora ekikumanyisa nti otwiremu ebitwe kabina haitaka lyawe eritoito. Icho nicho President chikumuleta akakora launching enyuma ho ntakayizire kuno ya rurani kijja kukora kurungi hati ayizire nka review kyonke kirohe kiyaka era ijja kulaunching buli akalaunching Kagadi Kibale na Kakumiro hati akujja kuba na kebera engeri idi kukorwamu. Minister Fred yashobora ngo nibendo mukireke emyaka 3 mesho ho mu district babe binemu abahingi n'abarisa bo murembe abarukurenga 200. Orada abakozire mu gureta Kibale na Kikube ajako nabo bongira de nanyuma niko tulonchike second phase target ya itwe nti myaka 3 kuruga hati buli district tuinakuwa tuinayo exemplary model farmers abakuhingura mbikumi 2 kandi kisoboka mwebale. Entuma yo mwembezi w'ihanga habwa district ya Kakomero Kibuka Francis Amoti na yendango kutaya kwa President mu district ya Kakomero kureteho kugarukana kwa bebembezi abataro kwatanisa. Kwenda kubasaba ekirecho kibe kyagarukana kwa abantu ba Kakumiro munonga abo kubanywe nyizire tukasangaho utakenganga na babebembezi mbagambire abataho mbyo bulemi mumanye kobe musiramu kobe murokole Museveni sidata kunywa maharwa otayire mbyo butegeki bibinu byetukwete byo bufuzi mumanye aroka akaire mbali bitamiriza. Umuringo ngo gumwe wambinto bitebekana sibwe okushaba mukuru w'ihanga no kumushaba district tensia ya Kasita. Turashaba government okuleba ngo nitwe nkaba Kasita district NC turukushaba kurugahari Kakumiro tukabasha kutekatekwaho abo kuba ndebere ngo government enda kugaba district NC in a phased manner. So nitwe at least bateke mu phase irayongereho nga Kasita district ahabo kuba muri Bunyoro sub-region Kakumiro ne ya kabiri umukuba n'amagomborora mingi n'emiruka nyingi n'ebyaro byingi n'abantu bingi. Umwebembezi w'ihanga natekatekwa kusiba omu district ya Kakumiro izoba lya nyenkyakare kutongoza entekateka yafo Kamodo. Gasha kwa Onesmus Tulia habwa Tayari West.